Kurdistaniye. جنابندان اوچیان رادیو دنگ گلدن باش گودارین هیجا ایرو 3 ایلون 2025 سه‌شنبه بروکسل ساعت 9 لامدده امین اوچین سریسی به پیشکش بکن دم آزادی ریبرا پویه. Tülay Hatimoğulları Gud ve komisyon demildes Bebrez Abdullah Öcalan rehevditire bike. Dem Partiya İzmir'e ile navenda kongreye tepe kuleye civina geldi darkız. Hevseruka giştiya Dem Partiya Tülay Hatimoğulları ahvi Gud Ayşdili ser sıfraya zerin naye peşkeş giren. Memjara Ayşdiye begele kesenli Türkiye'ye nikaşgir. Herkes behevi bu u dıgutun jibu baveri vere ve devlet gaven şember baveje. Nabeku devlet destrejiyan levalatin roşulata navin به تایبەتی لە سووریە بکە ji bo aştî û çarêseriya pirsgirêka Kurd divê guhertineke stratejîk werekirin aliyê din yê şer PKK gavên dîrokî avêtin ji bo wê jî divê Kurd li ser maseyê rûnin û bihaxivin divê komisyona meclisê bilezgînî birêbe rapora hevdîtinê bike Birêz Öcalan ne tenê ser müzakerevanê serekeye aktorê serekeyê vê pêvajoyê ye em ji vir careke din dibêjin ku divê ev komisyon baweke lezgin bi Birêz Öcalan re hevdîtinê bike Tülay Hatimoğulları gavên ku divê di pêvajoya aştiyê de bên avêtin ji rêz kir û got ji bo aştiya beşdarbûna PKK-yan ya ji bo siyaseta demokratîk bêvekirin divê zagoneke taybet bê derxistin divê zagona înfazê ku azadiya girtiyên siyasî mîsoger bike têxin rojevê xwe zagona rêveberiyên xwe cihî bi awayeke demokratîk bê birê ku pêkirin û dawî li sepana qayûman beyanîn. Özgür Özel Gud bi vekirna meclisê re divê bilez serrastkirinên qanûnî bêkirin. Serokê Giştî CHP Özgür Özel di bernameke televizyonê de li ser pêvajoya Ayştî û Civaka Demokratîk axivî got komisyon tenê guhdarî dike û nakeve nava liv û tevgerê. Lê li ber destê me lîsteyeke ku Tirkiye Demokratîk bike heye. Di serê vê lîsteyê de girtiyên nexweş û hukûmxwar hene û divê ji bo berdana wan bilezgînî serrastkirin çêbibe. Pişre hewceyê serrastkirinên derbarê qayûman de heye. Mirovên li girtîgehan li benda serrastkirinên qanûna înfazê ne. Divê li ser vê mijarê xebat bên kirin. CHP divê derbarê de wê hevkariyeke aktif bike. Özel balkşan ser siyaseta devletê ya li hemberî Sûrî jî û ev hişyarî kir. Çima li benda Sûriyeyê ne pirsgirêkên li Sûriyê me alaqeder nake. Gelên Sûriyê alaqeder dike. Özgür Özel dest şankir ku desthilat vê pêvajû bawekê xirab birêve dibe û got eger ev derfeher jî dest biçe ne diyare wê dîsa kengî were. Ez nikarim ne nijadperestên Tirk xemgîn bikim û ne jî bibim dijminê Kurdan. Ji ber vê yekê divê em serkeftina hevpar ku hem nijadperestên Tirk û hem jî Kurdan razî bikin bi dest bixin. Em ne û wekî ittifaqa millet wekî ittifaqa Tirkiyeyê berdewam dikin. Qedexekirina zimanê Kurdî hat protestokirin şahiya 26 Îlûnê roja zimanê Tirkî ya Koleja TED Amedê rastî nerazîbûnê hat. Berdekî platforma Kedû Demokrasiyê Sadet Sever li avahiya odeyê endeziyarên nexweşê daxuyanî da. Di daxuyanî de balkşan servan xalan. Di pîrozkirina roja zimanê de tip pirsgirêk tuneye. Em li dijî hişmendiya ku yek zimanê li ser zimanên din ferz dikene. Nabe ku ziman werin qedexekirin, ziman bîra gelan e. Her zimanê dayîkê bingeha nasnameyekê ye. Her zarok xwedî wî mafiye ku perwerdehiyê bi zimanê dayîkê xwe bibîne. Sever herî dawî cezeyên li Amê Sporê hatiye birîn şermezar kir û bank li federasyonê kir ku biryara xwe betal bike. Li Şirnexê jî li ber komeleya ziman û çandeya birca belek ya Cizîrê biryara TFF hatiye şermezar kirin. Revêberê Komelê Rojger Nuh an axivî. Cezayê li Amê Sporê hatiye birîn êrişek li ser nasnameya Kurd e. Şahiya Koleja TEDA
Diyarbakır jî berdewamiya polîtikayên înkarê. Divê TFF cezayê daye Amedsporê betal bike û koleja TE jî ji gelê Kurd lêborînê bixwaze. Piştre parlamenterê Dem Partiyê Mehmet Zeki İrmez jî axivî û wiha got Kurdî xetameya sor e. Heta ku ev zihniyet biguhere em ê têbikuşin. Daxuyanî bi duruşma bi zimanê Kurdî bidawî bû. لعدنی بن چاوگیرنا جوانان هات پروتستو کرن لعدنی دی 28 ایلونه ده دو اندامن مجلس جوانان آدم پارتی به هنجه تخابات پانکارتان دمشینن هاتن مچاو کرن. پلاتفورما سازین دموکراتیک آدنی نرازی نشان و پرووکاسیونا پولیساندا. پارلمانتر دم پارتیا مرسین علی بوزانجی دناو ده گلکز لپارکا اینونی کومبون و داخویانیدان. داخویانی جالی هفسروکری خسنا دم پارتیا ادنی سیفتین آیدمیر و هات خوندن. هات گوتن کو ev hince ta girtina ciwanan be bengeh û keyfiye û wiha dodomîne. Polîsan li her du ciwanan muameleke xirab kirine. Hemû çalakî û xebatên derbarê rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan de meşru û mirovîne. Kriminalizekirina wî tê wateya wendakirina mirovaniyê. Di çalakiyê de parlamenterê Dem Partiya Mersinê Ali Bozan ji axivê got em carekê din ji emniyeta Edenê û walîtiya Edenê re dibêjin erka we ne afirandina provokasyonê erka we ne êrişkirina li ser ciwanên Dem Partiye. Dev ji vê helwesta xwe ya provokatîv berdin. لباکو روشات سوریه شهیدین تکوشین آزادی هاتن اوغر کرن لکوبانه بسدان شینین شروان قصده حسن علی اوغر کر. شروان تکوشین آزادی حسن علی دی 28 ایلونه لرقه شهید بو. شینین کانتون لگورستان شهید دیجده کومبون. ده مراسم ده هفسروک دست جنگه یا کانتون فرات آلماز رومنی و هفسروک مسا سیرین عبدالرحمن شیخ دمر آخوی و سرساقی دان مالبات و گله هرمه. بشه وسقه شهادت رادست مالبات وی هات کرن او گرسه جنازه شهید لگورستان وشارد. لرقه جی شروان قصده عبدالله مالک السنا بناسناف جوان رقا به مراسم که هات اوغر کرن. شروان قصده جوان رقا ده 26 ایلونه ده ده برسداین ایرشا چتین دایشه ده لدیرا زوره شهید بو. بسدان شینین کانتونا رقه اندام سازین سیویل او مجلسل نشکری ده مراسم ده آمده بون. ده مراسم ده لسر تکو شیریا شهید آخافتن هاتن کرن او سوزا شوپاندناریا شهیدان هاتنو کرن. پشت آخافتنان جنازه شهید جوان لپاک روانگه ها باجارو که حکومیه هات دفن کرن. لچلاغای جی جبو شروان قصده شهید عبدالسلام حمد الناصر بناسناف شیار کونه سرساقی هاتاین. مراسم لگونده شبک هات دارخستن. شینین باجر کانتونا جزیره سرساقی دمالباتا شهید او سوزا پاراستنا میراسا شهیدان دوباره کرن. نتانیاهو ji bo Gazayê plana aştiya ji 20 xalan pêk tê pejirand. Serokê Amerîka Donald Trump û Serokvezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu li qesra spî civîna çepemenê li darxistin û plana ji 20 xalan ya rawestandina şer li Gazayê ragihandin. Trump got ku her du alî ve agirvestê îlan bikin hemû girtiyên di destê Hamasê de di nav 72 saatan de wê bêne berdan û hêzên İsraîlê wê hêdî ji Gazayê vekişin. Divê welatên Arab û Misliman jî berpirsiyariya bêçekkirina Gazayê bigirin ser milê xwe. Li gorî planê ji 20 xalan damizrandina desthilatdariyekê demkîya ku ji aliyê saziyekê nav netewêtê rêvebirin jî heye. Trump got ku divê pêvajiyê de wê serokatiya desteya aştiyê bike û desteyê de Serokwezîrê Bereyê Brîtanyayê Tom Blair jî cih bigire. Piştre Netanyahu axivî plan wekî ji bo Gazayê riya rast bi nav kir û got bêçekkirina Hamasê ve asla xwe vekişandina hêzên İsraîlê diyar bike. Netanyahu ji ber êrişa li Qeterê jî lêborîn xwest û got rêveberiya Filîstînê bê guhertineke radikal nikare li Gazayê rolê bigire. Di dawiyê de bêyî Persên rojnamavanan bigirin civîn bi dawî kirin. Di vê navberê de raydarên Hamasê Muhammed Merdawî ji El Cezîrê Mubaşirî TV'ye axivî got hîna peymana agirvestê bi nivîskî negihaye berdestê wan.
لی فیلیپین و ویتنام باگر رابو به دهان کس جانا خواه دستان ایوارا یک شمه باگرک دجوار کو بناوه بوالی ته بناو کرن لآسای باندور کر لگوری دانه فرمی لی فیلیپینه 24 کس لی ویتنام جی هری که 11 کس جانا خواه دستان آژانسن جیهان جراگهان نکو باگیرا بوالی روژا دوشمه گران بو روشه که خراب درکته هوله رایدارین ویتنام راگهان نکو پرانیا کسین جبر باگیری جیانا خوش دستانه لی ایالتا نی بین هنه هریکن 20 کس وندانه او هن جوان جی ماسی گرن زده 53,000 کس جی جبو هرمن به اوله هاتن وگو هستن لی فیلیپین جی زده 400,000 کس هاتن وگو هستن لی لگل هرمن بلیران ماسپاته و سماره گل کس فتسین و دبن خربیان دمان و جیانا خواه جدستان بله گودان جمعن چین سریس به پیشکش گرن آنا خاطره